20 km. Da. Određene rute. Izjavi nešto. Osjeća se miris predivnog mora. Kako vas je poslužio golf? Golf nas je poslužio fenomenalno. Zadovoljni ste, jel? Golf izdržao junački. Znači, da ne snimim koliko si ga vozio, dobro, neću. Juhu! Nailazimo na hotel Village Mare. Ne izmišljam. Tu je bio naš komšija Milan Ćuk. Saufonija. Uživamo u predivnom pogledu. Lepo. Ne samo da snimimo i Strahinju kako spava. On sad spava. Nogice njegove. Da, i evo još malo vozača. Aleksandre, javi se. Ela. Bravo. Do ponovnog javljanja, doviđenja. Vidimo se